shabaino no bishira shani hamjak mano nuno ani Swmai ani yolang mao ruanu shal shabaino no bishira shani hamjak mano Talni pohor hai nyai to korono ni tanggui hui tong choi ni bishin lang ma choi bo ki fili mani bo 그당 동리보 하얀 맛이 쇼리보 sumsan sa chungano ya kari kelambo nung tong mani nung tong go nung tong na yo bu khao jadu yo 자두요 jadu yo 자두요 One of the best hosts we have in Tripura. Thank you so much, Rosa, for that beautiful introduction. I have no words, but thank you for that wonderful intro given. The person who is behind this very beautiful event tonight. So, may I call upon the three of them to please come here and take your thank you. Please give a huge round of applause for the well. So right now we have the director, and I'd also like to say that we'll be talking with the singers in a moment, but I think first we should begin with the actors and the director. Firstly, I think I need to ask this to the director. How are you feeling right now? Your exact feeling at this moment? Because it's finally the day, the premiere. When I am the guest stroke, they are kabang magini ko sama mani actors tomayo then and designers tomayo then especially media person je phane rok belai ke hambai ang to tam sanai ang always no happy ho tomo because ang belai ke happy tam ne bagi himan le tinio music video aba or tabo different ke season par nuhi man na abu lo sawan so ang ketal music video bai ke yapri sena thangi tomo kenao 2024 so ang so happy to I think ke bokrena I see tam ni himba ang ani audience ni bagi always no kung sasal tu ni ba entertainment feel to mani ba entertainment mani ba ang ani audience ro ni na ko tuan ba so balai ke na happy promote kaya music video ni no play na tam ni himba ang audience ni ba surprise to ni ko mani ang every time no like mails from ani khatam sani channel ba tangi movies kaya Swmai tunaba so it's time I think like this time ang 2024 obo movie bhainai ang kogriwo then omonaro movie klai dungnai and then geta monimale ang to modern and fusion tito so ani way of making movie klai mani ban kita different dong nai kita modern way dong nai fusion dong nai so open dong the surprise and kebangman culture tei dong nai dong bang bang ham be mani tam ni ke chung bebang tu tui sakau sana nai kai da so ale modern tei dong ba so modern way wan thanai but or twist dong ani Swmai dorong na wone dong na ani Swmai ni tamo so ani Swmai ani promise abo bom su zote praise ni man tamong ni man abo narot I hope sonaro no yo ni amai keto balai ke kok koloma tam ni himba abo tini sai bo sabegla kita short ke sai na yo ang
cerai flu ni sini balai ke like tapi sesenai besamu khake balai ke hamza guayo. Then after that ang Tripura ni further studies ni bagi fai kagar telawo. Then ang chong prepare group ay keren ka ani tara song tong senior singers tong orang orang yang inspired mani and then apa ni korek teluk mana ang buat feel lo tong mani ba and ang cerai flu ni sini musung mani ba so ang once you got how if you ang entertainment sa hamza ni tong ke why not ang hai klaya ni audience tong rima yang mai ba hai ba so apa ni bagi ni hai ke tini sugara hai ga then sugara shop mai tani ang sai sung ni ko jibon credit nang lag tamin ka ani whole team tong ani parents tongo then ani public or ani audience tongo that's why ang tini khaklayo ang sugara phai man kana tam ning ke ang sai sung sa kaisa klai tongo if audience support mai ang ani gana gani ani close friends tong ni ba ani jata bok se team ki samu khai tong mani boro ni support mai ang to klai man in pok boya so all credit goes to ani job to je ang bai kurmi tong ne job tong ang ham pai ro ang sugara tini or shop mai ko balai ham amazing and I'm living the moment. And it is also my first time premiere being an actor. And betul betul sampai maya perlu saya pakai macam pakai Chini saya artis saya pro benar. Noro pakai artis main support kena main benar mereka pakai maya perlu. So I hope all project kami benar and kakak yo tu model saya yang pakai kami feedback. So aku nak. This is the moment that we are actually living. You know, that is really the best moment ever we can expect to happen after every shooting that's done. Hamza, you know what? You told me that you were single, and people, you know, started calling me up. In fact, you know, they're telling me that, you know, she's beautiful, she's gorgeous. And how do we get in touch with you? I'm like, you know, just forget it now. You don't have to. You can definitely call us up if you need anything. If you need to get in touch, you can definitely talk to us and tell us what you want. But how are you feeling today? This is your first debut, and this is like the very reaction that we want from you. What kind of expectations you have from the people? I'm actually feeling great. Kaya tayo sa nervous hayo kita no because ang first time kay premiere og bahay naman siya no mataya ko kaya no first time so kisa nervous hayo to but more than nervousness yung excitement inza ang bahay no Chini video no ya ko so first time no nai so ako Narong buti yung nagnawa mo rong na isa baka mong tangka manayman ni Korean Simon Chini. But excited no. Nungawani Swmai aniyo lang mao ruwanu shal shabay no bishira shani hamjamano Shanaya ninay tong manoga macharyo nay to Talni pohor hai nai to korono ni tanggui hui tong choi ni bishin lang ma choi bo ki fili mani bo 그당 똥리보 하얀 맛이 쇼리보 sunsan sa chungano ya kari kelambo Nung mani nung tongo na yo So hello there once again. This is Nelson Deroma. Norok naitongo Chini Khorang. Norok rangcha khani joto khabang tahuk te busong chung khabai khoi lam sugo. Chung ta phaisa pujak nana nagar thayo oro dongoi hini kache restaurant. O jago chung ani Swmai hini khathancha production bai je album khlaijak mani abno tui premiere khakya tai boro chung nugui mangka angke phaidi chung ta puilano Chini khathancha production founder hai ke ba Chini bai chung kok salai tai bong ni joto cast tai crew rok tangbayo chung boro bai joto bin chung thai thani kok salai ne. Ge bai no puilano lam sugo Chini Khorang. Bila hambai Chini Khorang no. Oke tini chung nugui mang karo Chini cinematography Chini das aro abo tongbayo da crucial yango tongbayo Chini music director das kang actor choton tongbayo ge puilan sai khna ri chung to kungma kongno saiman like thajungo video ni bising tei abono karo nya haino nen thani kaya sungmung tongnai
खातानसा प्रोडक्शन बाय गोबां माने म्यूजिक भिडियो खाजागि फायखा अबनो कारै तिनि आनि समाय नि जे टाइटल बाय म्यूजिक भिडियो खाजागि तमनि अमने रिएक्शन बाहाय नोंनि नि गोबां मा एल्बम खायमानि साइड बेलानो काहामको खने वानसुक बा बुबुसखांनि जराव ताइ बुम हाकि रिएक्शन माने अमके सायखना बेलायखे हामबाय आंथ' आंनि एभ्रि प्रजेक्ट नो आं लाइक तामिन सेसनाय बोखाबाय ख्लायो देन हाबो हामजाकुगो आंनि बागै जतनो समान फियाबा ताम हंगाय जों जदिनो जों तो उगलगो थांगेबले ना बसकांगो थाङै दङ ताबक तिनि 23 लास्ट हायदबा खोना जों 2024 याकुं रेनाय तार माने तो जों आपग्रेड जोंङै थाङै दङ सो दैट नायथकै नं माने बिसिंगो जतनो नायथक फियाबा जों टेक्निकली तिकजा स्ट्रंग थाङो तरह थांदो थाइते कैमरा तिकजा काहाम फायो लेंस काहाम फायो नायक नाय किताबो काहाम फायो सो दैट तेबो नायथकै दुगो किन्तु इट डजन्ट मीन कि अमया जे लाइक आगिनि बनायथया बेबां न नायथक जतनो नायथक जे ख्लाय दङ जतनो नायथक हायसे सो अमो बाम दिनामदि नायथक आई थिंक आं मुसुंगो अमनि हलाय नेक्स्ट जे फ्रांक ख्लाय ना फ्रुतेबो लाइक नायथकै ख्लाय मानतुनि नै एन्ड तेकेसा कक साइर इसवाने अब एक्चुअली म्यूजिक भिडियो आं मूवी ख्लायना थाङै दङ सो नरक दाक्तिनो नगै माननाय आई होप दिस 2020 नि लास्ट इयर नगै माने एक्चुअली आं पुइलाव से सेंना थांदों किन्तु लास्ट नि कक साइरका सो नरक नायसङै दंनिता औ हायनो ते काइसे एक्सक्लूसिव न्यूज अरुण बिसिंतिन साइमान का जे अमो कोनो काइसे म्यूजिक भिडियो या अमने बिसिंतिन काइसे फिल्म फुल फिल्म खाइजगि थानाय इनके फायदि अमन लगे चंचिनि दा क्रुशियल बाय कक सालायनाय दरा पहिलानो लामसको चिनि खरंग ताइ निनि अ सामुं बतांग तैने नों बुमा हाकेनि बेस्ट रखा ताइ सिनेमाटोग्राफी बुमा हाकि खाइजगा के साइखना हम बाय जतनो के जों जे मानसा जों ट्राइ खायगा काम खायनानि इनके हायपनो माने 100% रिमा हाय मातंग या ताइ कि छनांग आते फील हायुता तो बके जों नगै मान स्क्रीन बेलायनो काहामकेनो जों नगै मान के जत दारानि सामुं बतांग जों नगैन फायो बेलायनो काहामकेन खायो आबन लगइन फायदि चंचिनि एक्टर बाय कक सालायफिनाय पहिलानो हायनो हाय तेवसे बिसि कताल ताइ आबनो बिसिंतै हायनो निनि एक्सपीरियंस अनि कक जों सायनो मानका तो बके निनि बिसिंतै निं जत चिनिनि फैंस संगे बहायनो नों बुमा हाय कक कचारना मो जों ताइ निनि अ सामुं रंतै नि किसा एक्सपीरियंस ang pelan bela bela ke hambai maro ano ojora ka ham te opportunity rima bangai pino and te joto ani team members ongna bela bela ke hambai maro dara dasaka and joto singers joto nono ang bela ke hambai maro joto ni sobo joto thansa ngai singam te kam khaima bai so ani sabai fulfilling project tini sobai ka pre as a premier and an experience to ka ham nang kha ang bela kha tong sajak tabo because ang as a solo debut bu pilangi tungu and premier bani pilangi tung so ang to speechless sing ekdom mane tong sajak haisi tabo and abono ang sana mu sumani inga tabo audience ni bangai ba je public lo ni bangai sana mu sumani inga je music video je Tripura or कबर इंडस्ट्री हो जे सोलै फाइ नरक जे हामजामुं रि तम हाय ओ आनस माइनो वाम देखन हामजामुं रि दि थोदे जों तेबो सिनि ओ जों तक एक मूवी सिस नाम नाय तो सो अब तेबो सक्सेसफुल ना बाङै हामजामुं रि दि हामजामुं रि के जों तेबो काम खायमानाय खाकजाङै तेबो माने जों सिनि बेस्ट रि मानाय सो अबनो आं कोइना मुसुगो सिनि पब्लिक ते ऑडियन्स जे नाय तो नरो हामजामुं रि दि ओ आनस माइनो नरक सपोर्ट खायके सि जों तेबो फान मानाय सो आबसनो हामबाय बेलाय हामबाय इनके फायदि हायनो हाय जों यांगो आननिनो बेलायनो स्पेशल जों जों ताबो दा समाय बाहायनो चिनि दा सकंग कक सालायाना दारा फुलियान लामसगो चिनि खरंग ताइ निनि ओ आनि समायनि ओ प्रोजेक्ट नों बुमा हाके निनि म्यूजिक डाइरेक्शन खाके ताइ कंपोजिंग साबनि आमनो ति घे साइखना कंपोजिशन थांलायखिवानो कंपोजिशन हंके तो जतनो जानिजा लाइका इनके सुर थन लाइका हंके आई मो हाइगरे दि मो हायाको टेक्सन हाइगरे दि गो माइक लाइन न अब को आसु लाइन खलाइका आं परमिता बाय शर्मिल खलाइन न हंके बुप्ति हाइके म्यूजिक का हंके तो सालब्रुम न जेफ्रु सिनि बाय ओकरा बहुत शर्मिली बो बाय सामुं खलाइब्रुम ब्रुम न बको सानाय मुससक जुदा नां किन्तु साइमिया बबो हाइनां हंके आबनो काने खाइनेन बनेक माने अनेक थुइ थं हंके महाय के बनो हाय किसा मा खनार गाव ए ठीक दं ए मं याखो हंके ए टेक्सर हंके ए मो ठीक दं गाव माइकलाय थांलायते किसा राबलायते के बाबा राबो के बाबा खिबिओ ओ माइकलाय न खलायते फाइनली अब कंप्लीटिंग का हायपनो ओ जागाव ए तावलें सुगा माने तो गरै ताबो आनि बागैबो हिन्दी बेन बागैबो हिन्दी गाव बाइकलाय न अब तो पाइरे लाइका ताबो ऑडियंस रॉक अब न मुसे जरा हमजा मार रिया अब बंग थानि दंसु
Bele mai dar no bahai no Chini Khorang ni bukhak tei tai sungbai jaraman bagai. Engkai haino hai chung tai khoroksa special guest tai khoroksa o ani Swmai team ni tai khoroksa belaino nangkumani borok bokari khe o ani Swmai ni o je tune khajakmani ba o titles namjakmon bahani asok special engla kamu botai ke buyo o ani Swmai ni je katal film hai ke ba chung album chung nugai manka bini Khorang bani or subject kaisa music video nge phadi ang poleno bono tai salam sungnai. So brother Nobunil, once again welcome to Chini Khorang. Yes, I meet with you again for the second time today. Thank you for welcoming me. So as we have seen out there back inside the room that the premiere was very awesome and the sound, the way you sang, it's very melodious and sweet. So once again tell us about the overall experience, how it has been going on from the day you have begin this project until today as we have reached the premiere night. So tell us about the experience and overall what will be the your message for this beautiful music video. As I have said before also, it was back in 2020 that we have started recording this song, and to be very precise about it, it's my like most awaited song that I've been like waiting for it to release, and finally it's time. I mean, we saw the premiere already with saw the preview, and tomorrow is going to be released. So a new year, a new song, a new vibe. Nothing is better than that. Yes. Thank you once again and a happy new year. Thank you. Haino hai joto Chini Khorang nai tungoi lam sako ani loge tebo belanya special guest belanya Chini Tripura hasini joto no sar chap krung Chini bono khoroksa buri ni bisingo bahaino buri tete khoroksa singer ni bisingo haino joto Tripura hasin joto singer krung ni bisingo bo belan top competitor ngi tongo tamke Chini bai ni rechap mungsung asni enjoy khayo agini simi taw khajora bo kunai generation hayo thangoi tongo taw bo bini agini theka bo rechap mung samung kha to emotion ba romantic bisingo thangi tongo taw am hakeno dal bidal bere ni several generations ni songs songo sabai tongo gama hakeno phadi puileno tabuk sung bai no okong sung thalai tini je khatanja production bai ani Swmai ni kaise album khajang thangi tongmani abo song sawi man kha je amu album ye bo film sung na thangi tongsiu gama hakeno bai ni o music o nang bosu jorok ni heart and soul win rechap kha tai bo hai experience okung kha tai bus kang ni joro film rong tai bum hai kwaita music rock phaino o jaro gisa saikena. Actually, ang mo ani Swmai je music video hin tongmani but or jaga paise ang nugo amo film ang na tong hine. So yeah, like an excited movie na bagai and khatansa production by to amo first time yang kama music videos klaika and Jeffro no klayo afro no something bini production house something different ke phayo. So belakeno ang kaksango because ani resamung rock bini production house te awayo. So ani bagai ba belakeno tamhine sep kaham obviously kubuni production house resabo but bini ke kisa special ke maklayo because boni je bo bini samung no bakhabai special ke samung khlayo. So sungbam te ke no special ke no bini samungo maru sabo khorang ro maru. So yeah. Belai hamai bai joramun bagai te waisa haino hai tongthok bisi ketal. Happy New Year. Okay. Haino hai Chin lagyo tai khoroksa belanya special bo bono all lead actress bo o ani Swmai project ni kai chung chawi manka omoto ani Swmai kaisa album liya bo film bo khajanga thangai tong amono teinyo nge amono tei buskang ni jora o film khanya ni bakhak tei ni bum hai excitement ok phai tong tai movie album pai mani pore taw buskang jora nang bum hai keni ni samungo nang sak thari khanya musung tai ni buskang jora nang Chini nai tong nai lukorok tai ni fans ong ni boy bum hai ko char mung tong ni kisa short ke saik. Actually, je film ni bagi samani to am bochi ni bagi surprise hai bai jengno bahai na saya engke oro ko phai ang film lendo khabar I thought abo mistake ro cheng khana ro hun tong ta but hangge bai atum sa sai ro ngang phon shock nang thang ka ha film khai na hinai ngang no eko processing ma ko ka ham ke like ta mon kha e wan sak walia e but mane positive way no now shock pa no mane bela khena excited ding jak te ani bas kang ni lo future work khena bagi wahne bela khena ang mane filled with excitement ta hangke positivity by welcome khai tong je ani oro work phai mani rok ta bo am te ta hangke je ang ta bo ani fans rok ya ka no je ta la no thara mu chungo that ta bo katal phai mani ba norok ni oro support no hope khai nai hanga hangke norok ni support by si jeng te bo oma hai rok chini bkha thang sa nai norok ni support mang khang hangke hangke jeng te bo kaham content to boy norok no phundogi manai ola bas kang ni chalo so amono ang norok no ko yuta jungno support khai di am support. Well haino hai te all the best tai tong thok bisi ketal tak lai bisi ni.
हामबाय के हाइनो हाय चिनी खरं नाइतों जतो खाबं ताहुक तै बो सं नरक नगि मान खाना आनि लगिओ चिनी त्रिपुरा हासनि जतो नै साइ बरम गोनां चिनी बाय बो बेलेनो different feel of bosini mong ka manjak tai bono ke bosini ekre bini joto samongo hindi modeling go hindi music go ba joto video so music video hindi bini professional thang ga boching chini by Dr. Juhili ni singsini mano ge puila ang chini by ne joto ni bos kang naitong le korong bisung khabai khabai lam chugo chini khorang ni mangpliwa hambai khulum khanok joto no ang ge by pulan chaimana mu chungnai tini ching oro khatanja production by je khlaijak a project ani Swmai hene ne amna tei ni reaction bahai nang bum huk jora tei nang amuna successful roknai hini wan chok bus kang jora tai ching khanai buman kamo album li amu film ngai thanai bus kang jora ang amurong tei nini bum hai reaction rok to ge saikna tini ching music video premiere of haijak ching film nuk laika ang je sanamo chungma hangangke every time kha thansa ching je frupan music video no khangke quality wise je frupan concept wise je frupan kaisa katal khaino go tini bo haino hai katal kaisa refreshing concept tui phaika borktesha te ang sanamo chungma hangangke every time ching tamamu chung as an artist chinoro je frupan je phang samong kha music video phanang kha ba movie phanang kha je quality agi jeta ching nugi bhayo amon chelete bo kahamke amo upgrade khaitang ge tini music video nugi khang amon ma tongo je agini je music video tong mani kha thansani no agin music video chele tini no music video te bor quality wise concept wise work wise te bo upgrade khaika te bo naitho to ke refreshing ke tu video paika chin bagi ke tini ora sok pai to surprise mang kha je am kaisa movie nai hangke I'm looking forward because adong jamatia te hamjang mari angni tini to debut se amobong first time ge bong na on screen bote bucheng kolok ki phologi nuk nai hingangke ba te bo khalogi nai singi tong bong bagi belai hamai bai tai thaini hai te ose tong thok bisikata nono bo bisikata ni jotono no hamjang ma te khulumaya par hambai haino hai joto khapang da hukte buk sungo lam sogo ani logeo nugi man khana chini Tripura bosong bisung belai no most reputed borok belai ni borong gonang chini sar soror riang the one and only greatest director of film industry chini Tripura hasini ingene ang sar no belai ni lam sogo khabai khabai chini khorang ni mangpli hambai no bo ano oro mata heman bage gedara pulan sangna mo chungo je ini khathanja production ni khakti ani Swmai hene kaisa album khajagi tongmani ba tini or premiere phunuk jaka tai amon bising de sing kaisa surprise nugi man ka news abo hang ka mo music video simia amo bus kang joro movie khajan bhag thangai tongo ga amo rong na toi nini nang bum hai nini reaction bhai ke ranai nang je sing o video nugi man mani tai bus kang joro o film khajang thangai tong thane nang bum hai ke ni support ok thangai nang bhai ke bong no well wishes of ai bage amono je borok kaham tabo sormili sung to ang bai samung tamani prai 20 years kana nai tong kha boronang always no support khai dong abono karibo tebo am hai kaham artist nokol khai ga ba am hai phai khai ga a jaga bo ang chubana bage 100% tongo angka tai false bo direct gromerio ang kono compromise khaya false somnan bage false somnan kha master am bele conjus last Tripura idol thamro bang false som bat aro public discount to ko bus habami but amro personal thangi roto go ni na ba chai direct sai rio karan tamon male ei kabang ma borong no tongo sasak ni samung no kisa folsom ja khangke aboni koi phod rio tabo suppose som je aro kisa hamo hai tabo tini oil bam kauni kok ei arom klago ei im konuk ja kha ei musu phono nuk ja kha ei musu nuk ja khable comment kha public engke sao ei musu malik no samani se ta phaidin samani phai thangkha ঠিক আছে মুসুলাই থাংরা থংতা তারপরে শর্ট না নাই means amo haike concept ba short bini concept jodi musu tungphono kokon ke no problem amotoi matter no belai actually kon na thai in serious na thai inke se ni amo je nung tamo concept wan so goi soi dong nin script ni tamo demand khai script demand ni sakau sama khayo karon kabangma jaga ang sak sabu tongo kabangma matters ang actually blame khane direct producer no karon ang ke bon kiri tuya producer always tamo force khai suppose ekdom tini paire na kha even ang ekdom temperament se ageo ei audio jokhon digital phay khopro analog choleo audio ber kha abo audio no abo tape ber ko apro shoot ma khayo tape ni recorder na pon dola thire khiklei riwa omo chole ya ka bai chalo re ke musa thona nang le yang box mane just example ri ma sa amo hai ke temperament sa mane ani samu chana nang lai amo hai but abono je tabung ni asuk je chung kwang kuduma bisi lai phaika tabuk phono kwang ma music video ro tongo je
abono mokol bai yasagi na me ya bukha bai yasagi nei me ya angka amotui borok rok jara compromise okring ne rok amotui high quality ni music video nai thai nijino improve khai thai angka bo compare khai angka o high khai khata boini samungno appreciate khayanai kabangma tungo aborono ang sanamu tungo boini samungno naidi nungni update khaidi nung bono dem care ta khaidi kabangma borok tungo tabu phona ang malai khe bunai bus bunai exactly baike bunai haike phan baiya samung stang yakho boi tangpai mono khe hamya sanai rotong kabangma amo character tangge amo character rungba nu phasa saksa ni samungno tangoi phonok di aboni ulose nung bimbus kango tep sakhe phono tuni boino no respect 100% rene amani message guys bele hambai dara joramani bagai tai haino hai tongthok bisi kata taklai bisini jotono wish khayo 2024 ni je amo hai entertainment live tungai rok tebo samung kaham ka tangi manthong tebo sep manthong engkai tai samung hamya bai ta gadaldi samung hamya gadal tongphono yakare samung kahamo chubana angthong abono wish khai 2024 ni jotono happy new year bele hambai Tanggui hui tong chui ni bising Lang ma chui bo ki feeling mani bo 그 당동이보 하얀 맛이 쇼이보 Sunsan sa chumano ya kari kelang bo Nung na tong mani nung na tong bo Nung na tong